U srednjim školama danas je počeo upis učenika koji su raspoređeni u prvom upisnom krugu, a đaci će na ovaj način moći da to učine još sutra. Budući srednjoškolci sa kojima smo razgovarali zadovoljni su postignutim rezultatima, kao i upisom u željenu školu. Pisao sam tehničku školu, mehaničar motornih vozila. Ta mi se škola mnogo svidjela i tu planiram da završim školu. U buduće možda otvorim mehaničarsku radionicu i da nastavim da radim kao automehaničar. Gimnazija je inače prekretnica gde mogu da izaberem koji god želim fakultet, tako da mogu da imam i vremena više da izaberem svoj put kad odrastem. A pripremala se nisam mnogo i ja sam se više oslanjala na svoje znanje iz prethodnih 8 godina, tako da to mi nije bilo, da kažem, mnogo teško. A od gimnazije očekujem da se obrazujem za onaj fakultet koji budem žela da odaberem. Prema podacima Ministarstva prosvete, posle prvog upisnog kruga neraspoređeno je 635 đaka, a ove godine upis u mnogim školama spušten za 1 do 2 poena jer su i rezultati male mature bili za nijansu lošiji.